Үтүү күнүнен күндүү көрөөчүлөр. Мен атым Аммосова Вера Петровна Малкайдагы Олохтогу библиотека үлейтебин. Үрүң тунак ыһыагынан эхегине баргытын әгәрделен турамын, саха сөбүлән ахыр ахылыгын сахалы бақыланы астан көрдөрүм. Бүгүн биһиги сахалы бақыланыстырбытыгар нада болуға ағы 100 грамм үт, 10 грамм әбітер 100 грамм сахар, бұл миникин бәті миниги хөбілүрінен тұтылықтақ түйі сахар ұқытарым, каракай туз чайна ложка ңара, 1 чайна ложка сода, 5 грамм масарыта, 2 штука сымы, онна бурдук. Бурдугу бу алади тестетнәгәр арый қою болар. Билигин бу продуктабытын баратын бирихикке кутан бараммыт ман күскә бул куябыт, ытыян беребит, сахалы ытыгына. Бу тестебит арый алади тестетнәгәр арый қою болуктак. Онна бу хамай мен бу ман гастырбар хакириетим диен бу аста бу бурдук тестебин өр хогус туран хиннятабын кырата 1 час 2 час болгон хеп түһөр турардаган оччондан кинин хашуй бахла болан тыксыстар. Тестебит билигин белем болла, билигин 2 час корду биремеге тестебитин сыннята уурабыт. Билигин тестебит белем болла, онтон бу плитка бытын ылытабыт. Белем бахылыбыт калыбын маннай тите уурабыт. Онна бу бастакы бахылыбытын буарарбытыгар кыратык масарытынан агыбыт. Бу бахылыбыт калыбы чүйдү кылыйбытын кенне тестебитин кутан буарыякпыт. Билигин бу бахылыбыт калыба хылыйда икилде өттөгөн онан билигин бухаран кирен барат. Бахылабытын бухалдык бутыгар икки түткенен китайчан буарабыт, биритте бустаган өнөмөттөрөп кетен бериктеп. Билигин бахылабытын буаран бүттүбүт, онтон битегер маны кытытып кыттыйына нертер буагынан кырыян беребит. Маны ордуктарын учогуна шөйкүстүүлөр бахыла болар. Өгебит сааттан тиен келбит сахалы бахыланы астанаңыр минегестик агаң.